When him say oba wo suban papa na be ma war na warfo. True. When him say oba wo suban papa te aware ase no. Kuhia be mo be war na warfo. Ena me ma na wo suban yete se pa kwesi mu so saa no. Omo so so kuhia ma omo war omo awarfo. Aya na me dwen ho amenti asenti ase wiase na beji atum se ye nom bi se baby ade ne kode de o hwehwe anya de onya ye so mpe. Want no get. De onya ye no ompe. De o pesusu wanya. Nti ase ya je atumti ye mfa ne saa. When in Ghana Revenue Authority penny odano or penny sapon. What was that buying way by your mob is here? Okay. Yet your memo hey Peter say GRA na jijiska na o man na nyesika etimi aye niam sese ye yo say de be ya emma mampani ote akonya so ombre ene number 1 number 2 na dwuma no a oye no obenya asodwe etimi de aye de toso miensa obenya sika ode be yo na de toso 9 ye betimi ya consolidate your development. Say your man ye woman. Yem we say who say abayin kobo besia nzokofa sika wa he. Big push ekwaso mafia me call roads minister office. Me call nam Jubilee House. Me ntokwa me kokun ye ina eye from Ankamu to Hasode ekwan. Ma bo ho atwede sa ntafie du ba bi no na se me call roads ministry na agwejate me nkan se ma ba ha. Also, you wait, my brother, you wait. Let me attend to everybody. You come and increase my blood pressure. For big push. Sika Mahama de ye no enye loan. Sika no enye loan. Enye bisia o. Enkukwa ketenkete enye bisia o. Once a 24-hour economy ne ba ye no. Mpenifo eda no ye papa guzita no mo kan say they need something billion dollars. And so much me aye. And until the one realize here, almost all the big and huge initiatives are and policies are na Mahama won it no de buy no 24-hour economy na catchri. You launching it this year. The launch the catchri this year no launch here. The reason is that they wanted to make sure as a Ghana Revenue Authority bet me agiji sika no wagigi ne yie. Na ko yete say ye kobo besia begum abebie factory. Ye kobo besia begum abaye ade we. Ye kobo besia begum e de abegina we ano. Ye kobo besia begum de abegina ye echi. Papa ne say friend sapon or something. And mefia me ubisabe yemfa ministries ne ntonchen. Me who say GRA say department or say agency. Yes. Me who are the kono. So far. Sika Mahama put it together. Every year development in one institution, GRA. And near my Kosu Kroma na a Ghana Revenue Authority. And Anchrophobia Koya meeting Walisa. What are you meeting Walisa? When I'm home here, I'm here with Sada Miss over to me. Now, yeah, Ghana Mountain Tea, a gentleman saw the baby. You're launching a fresh this week, and next week, the messenger. When we here no almost that sanko share mu e wo laboni when we say we free Ghana Prison Service headquarters wo ba we free about first 10 on your right o fa ho obekọ baby spot nyama bi hihya o me pese mabobodi no bi anka se obi baby obi dinye na no aduane den we bi ekwa mankrofo nipa na ho ye ne dia no onim ho hwe ba o mo sheda ko gina animu ho and almost see few came to what dream by say, oh, Omayan Crawford Macquarie and Omakodi, and Omokomwa,
He is smart. He is unique. When him say NDC for Is the king. on one party na aba power na wa appointing no emu nipa bi Captain Smart. any NPP for kakra so ameni mo abako ye leader of the house enye afeyo makin enye afenyo enye Patricia Pieje Captain won aka no betumi de wani abu eno nyame masem of morning shows. na afenyo ni ho Patricia Pieje oni ho ba leaders ni bi de o ka ho o me tu enipa 8 na gina ho no NDC form yenu na wo mu NDC for ba ko fi Eastern region Razi. NDC for na ka ho no me pese me tietia break it's am aye boko sa no kade a meye mo anope no by launching Ghana mountain no anti me tumbo as me ma story no NDC for na ba ko fi Eastern region ba ko fi Central region Captain Smart. NDC for na ka ho no ba ko fi Eastern region and ba ko so fi Central region Central ni so oyampi Allahu Akbar. Oyampi. Captain Smart. The king of morning shows. Peter Dana Walker. Baby GRA boss ne kono. So man tietia ne break so a. No bob wasika no bebre ya. Wan hwa. NPP beche wo akire ho. Ba wo NDC He is unique. ni ukwasa meeting ni bi koye den. Akire na me kai say me amaka say ye wo NPP for mo ye NDC for. And ye wo NDC for wo ye NPP for. Razi. Me amete ase. Ti me answer sa question na ma. Razi. My if I was say papa no. So man pe bibi answer da nhye da mpie ngudo so. Anyam no poto a. Na so kon say de okoya de a. Captain Smart. Wan hwa. The king of Trouble, morning Baba. shows. 81 pensem 1 and some 2 and some 3 and some 4 and some 5 Ghana no pull him down. Papa no. Now fa and some ngu papa de so. Say a year so bebre na say president ontimi container obeka chance on step aside no investigate no ma achieve your aim. It's Miami corner office. Me Ghana Revenue Authority na minim ho. Papa no. Unim no. Papa na me ni ne number. Papa no. Eti me frɛ obi a wo ho sɛ ma me ne number. And I said the GRA boss number so there ye mfa ma na me so no problem. Ba mpɛsɛ mba ho. Captain Smart. Eti nipa na me frɛ no na me call ne ho. Me ni share na me ka kyerɛ say ni so still here. Which one am so no problem. Me dey ma catch up akɔ ka kyerɛ no. So later ye to ye ka akɔ and call me by say yes I chimra. Ma yen ka asɛm nkyerɛ mo. First na yɛnte nneɛma bi ase. Sa say obi ye ade eboa Ghana. No obi akɔfa paper. Obi akɔfa document bi a ya forgere forgere. Na omo de egu nipa de so na ayesa. I am asking Ghana for say anya bi amadwen ho. Ye nyina yɛte o mem ha no yadwen ho. Say first na Ghana Revenue Authority mafia two things. Either say institution ye popular a chain penny or dano and I say penny or dano no or ye popular chain institution no and there be a penny or dano ye popular chain institution in chese ne ma bone koso but when you say institution ni di ni koso na ni po dano no tedi na chese ne ma papa na koso He is smart. He GRA. is unique. He Penny or is dano the your friend say best. unim ni Captain din Smart is the king. and then your friend say unim ni din Peter de wada unim ni din it will be a name and we should target her to force them out na yendu yi ani baby awo Razi. My MPP biara. say your match Smart.
afe no bosumi ya toso miensa na afe ne yewura mu yi wetimi ya meet the first quarter target we ba match ende na mentia se na meju ho a na enye te say Akufo-Addo time na ye de machine kokoti Kumasi Central Market ne ye to shop say ton ade ne ngigi bi waku bi what bi enu na mentia enye Akufo-Addo time na aboso kan what was na GRA fa ba betena wo office ne yaka to say niam say na wo ton ye ntete ye de ma ye ne ye fa ko enye sa time ni bi me hwala aboso kan fo wo mo bojo ma gumbe abuka se ye ni enye sa time na obekọ Kumasi magazine me de akonwa besi ho de GRA ni oto do ano o shop na no to ope wan hwe kro bi be bufu nso ye store girl no ye store girl obedan ka cathedral no de akwan bi aso ebesi enema koso okuro yim but for the very first time in the revenue generation history of this country GRA company for one cry one more kwaji sika no kwa hwe mu Captain Smart, the king of morning show. but if you look at the strategy He is smart. or the generating revenue now mafia about the same yacht duty so 11 ni ho emusie tax eni ho betting tax eni ho any tax hunu a the one is going now ye free ho even say akra me no ka say wo mo dwene say the next budget one share income tax akra no wo mete so Today, you but Ghana Revenue Authority Today. etimi jiji sika ni yie na chese first no bi wiade today, you don't hear it. but we may sounded this warning Captain Smart. mo amuko share mu laboni ho no yehu mu yehu mu eti ye twem mo de mo mfa mra mo mfa mewo so na moja beba men na men che wo ho o de ma men fa wo ho se ya na men janto na men ko ba ni actually next week ho no actually ya baba mo de na to so eti me mbo GRA edwayefo aba so da me bi da but GRA edwayefo if it clean our Ghana Revenue Authority every district, every region, every community, everywhere in this country. I salute you guys this morning. Monjeje de sa Ghana ya bobesia bre cathedral no de akwan bi aso ebesi aba we e din obekwa akobọ besia be sande ma mo ntumi kase omo obebo cathedral no de akwan bi aso ebesi akwan bi besia ne de otwene mu tan obebo And it means but eye me nwanwa pa se Africa aban Ghana aban we di afi Irish young no people are in Ireland. awurade nyankopɔ Akufo-Addo ne ba bia ka kyerɛ sɛ wɔn de wɔn mbɔ besia da na sika no wɔ mɛm ha eti sika so ɛkɔm de yɛn na yɛn mmɔ You don't bɔ hear it. kewo ɔba yɛ odi 3 weeks pɛpɛpɛ yehu yɛn sɛ wɔn nam wiem wɔn de plane kura no kɔbɔ besia It is Sikaso. Omenya wɔn na wɔn ntɔrɔ krata wɔn tu na wɔn kɔ It is na Sikaso. wɔn akɔbɔ aba bɔd pɛtɛɛ efia mo ne ka wɔn bɔd sɛ kutu na wɔn ankasa agye so sɛ bam Yaya mobo wa Ghana. It is na Sikaso. wɔn agye sika ne saa na wɔn kɔ It is Sikaso. Omenya ohiamai. aban yɛ di afe. Omenya ohiamai. Eti SSA universities ahodoɔ a ɛwɔ kurom ha no wɔn yɛ research into Dramani Mahama ɛne GRA kwan a wɔn atumi afa so a aban ne mmɔ besia kɔsɛ bi nsi da bawo de ma me fɛ no ntoɔ mafia deɛ ɛtɔ so mmienu a mepɛ sɛ mebusa ho asɛm no sɛ Obuasi youth na soldier for two to okum wo no report no wo he akosi sey Wani. sa asɛm no se ye ya me no kasa no akɔ wie sɛn ɛwɛn ɛnti yɛ den
Ojai. Ojai. Ehina samna kwa kowie. Ojai. Ana as usual. Ghana no. Yewie. Ojai. Ojai. Ato nsuma na. Ojai. Ojai. Libusa, a very harmless question. Ato nsuma na. In the Ghana card. Hey! Campaign atosio. Ojai. Ojai. Mafia wo de no to nchen a. Enkwada na we kope soja adie. Ewo elwak na stampede see ye. Ema enkwada na bi wu ye no. Akosi sen. Ojai. Ojai. Enu akwa wie sen anase ye pese ye tene krom ha na ye kase o asema si nyame na de ma nyame na age me sa ne ma no minji ntumo o nyame na de ma nyame na minji ndi o Bibi ni ye nipa o. Mafia sa sofo bi ho ne nyame che na doma wonim sa sofo bi betimi ne oba da sese a na wasa ewura so da ma hyenkom kurjen betimi ya sam bompae mana ye adwuma so no okofo oba foforo wo ne yirachi ba wo busa se o eyo doma chede ya nyame de ma no sa chede ne de nyame nje eti nyame na de ma nyame na eje na wo bible no e kire san sa katkis timi fa ne yirachi kohuri fa Térrorist se 3 ni 2 nyem na adum na woni muso no nyame nje a na ye den ya eba ne say ne so ene obi wu pa ye so ene nyame na de ma nyame na eje tise nyame waje oje ne say how For the battle is the Lord's. eti ewa kasam na si ye no mesre busaw Ojai. ye wi ana Ojai. o say ye de ne sa na ka ho Ojai. next year ye be fi Emra. no bi akopra Ojai. na eye den ye mamma ya kwaso won huri wo Bibi ni au. Au. Bibi ni ye nipa o. bato Ni au. sa stampede na kosi say Ede o wiase. ene ye ebinim koda ICU e wo 37 military hospital wo we koda ho no Ghana forces in penny for kada na che wo mo he wo matia po wo mo kofie ana bi dada ho enti akwa wie sen akosi sen we want to know Ojai. sa te eni ma na ye na aye ni o Ghana de no ano no foforo beba ya kata so o foforo beba na ya ensi biem Ojai. dabi ni bi sese soja fo enkwada na enko recruit fo no ewu ye na akosi sen yo na akwa akosi Ojai. tie jan sa tra one set time na poye education minister no school dan buye e was central region ekum kodo atotofin wa report no wai Ojai. school dan no so mkosi mo mtimi si wie Ojai. Ojai. amen fa no so nsi ha me bon kae e wo niam bi ho potholes and then crying any other regional capitals no you can't want some me who say omugu so ye but over the weekend na me Cape Coast potholes no dey nyai Ojai. Ojai. over the weekend na me wo mankasim nyai yanya yo mafia woni ma de bi wo krum a eye me ya pa na eye me nwanwa Ojai.
Say yede akwantempon be fa wo krom anim a te say emfa say wo tifosu na yede highway no be fa ho ke post to kuma se be fa fosu a aya no madwe so ma ye fosu kwan no mo rafi kro no mu ankasa kwan ni nyina gwen wani Le. yedu ba bia sese check sa de yedu ba bia sa niema no sese check ni na If the drum face is eti potholes no be decided. enye se ya na kakra nti ye na fiu bini au na ateko eni kwa se ateko ojai asese ye ho ase ye bewie na gben no edoso your president call Parliament what kind State of the Nation's address no me make say State of the Nation's address me person make ho asem this week but my initial comment they say your share Fourth Republic here see obi abeji atum say Mahama oba first time afia the first time no buy no from 2013 one no the State of the Nation's address men feel it gwen 14 men feel it gwen 15 men feel it gwen 16 na ye kutia men feel it ojai but the okokano and then we would be a to nchen that's also your gun and nina so be kano krepa dia Fourth Republic with me this is the best State of the Nation's address ojai and no tiase wontiase yemfa na de ma no tiemfa no nto gwen e wo say MPs richness o mo ye nkurase for but no problem MPs richness o mo ni mie ye but no enye hwe o mo wi paper bibini MPC o mo tumi ye 275 o mo tumi to aba na abroso gwen wo mo no o say obetumi hu MP no atama akonwa wo mo ye o ma de te se nkofo bi o ma boda ma wo pese o mo te apofoforo asa obi o ma dwen nye MPC eto da o musuban no o ma bra bo no asa wo mo we nete na da nti no enye hwe se ye ya te ase ana mo wo so wa te ase ye na waba ye na ye te ase antino wani enya ade bia ehu enya ade bia enwanwade ko sese ye MPs na dream be ye adwuma na obeti ase se eyo man na ye buo na nye nkwala agoro bi na ye die no obejai ojai but nkakra we will get there kakra and then it is third se no na grada abaye no ye you know sister akwaba enye mere sa o okoya waba waba bedru akwaba amedika mo akwaba angel your friend angel siama masa why are you Until the bones are rotten. masa why are you Until the maybe bones a video no are ma rotten. producer na or on fantoso agrada first video oba Until the bones are rotten. e ma chere o say Never say that. Waba? Until the bones are rotten. some say oh be ma de oba fi ni nchen a eye ni be ma ntie engineer agrada engineer agrada Emra, Emro. hwenkodin abrante yakon to make sure say na yire beba fie so ala but you agrada first video waba oh I know what you then judge na or review sentence no from 15 to 1 year and then na no as I say hwem je kwa hwe nipa kro so mark no for yata adwem odwane ye and then I can afford that to be done here. Well, Ghana airport war, post for her, national security for her. Few walk one neck on. gwen
kono wo say on mine wo say obi bu dan a yet was say contractor bi bebu studio say wo Ghana ha na say okobu 3FM a say contractor nani tini o onia FM ni TV 3FM nyina no omo odan ba ko ba contractor nani tini ti ogene ade ne de fa wo no ho ma ne ka 3FM anka onia ba nya ka o ma me dan pass we wa boda twa onima djuma ono ko school kura na wa bon ene ye kana ye se obi ante ase no onim yi bibini au se ye ka se no ho he efi ase da enye easy o sare keka ye de me koto ho kura me me hu say yes gwen say na ko for me bre o ka say easy agrada ye ni aba ye Govt TV3 Nigeria ni ye comedy o si ni for obo mpa ya ma no ye na agrada Yes. gwen na agrada. You think it's easy? It not be easy. Ebi I want that cell danti ye ka prison to I want tia say. Me the prison the adabraka ho. Prison the adabraka he. Mafia ye ma Ghana for ntia judge bi no okuma me pese me body di on retirement. Ana obi di sika koma obi se onje no mfa ne nkwa abrochire. Wonim say ampa judge ne di nipa na oje abranche ne sika no. O fine ne se ontua sika no se wantua obekwa akodem. Wonim say o fine nipa no so odi sika ne koma abranche ne se wo se wonim se ne fie enya American embassy. Na wan kasa washa dade American embassy akosi ne fie by force. Edi sika koma no no pa ne hye akwa ne so kan ho. gwen Ojai! What what's sika na de ko baby me age when you say branch here this sika company only company kura wa register ya throw this so and so travel and tours na do sika ko asante ya kana what da say brawa wa ma okura so na wo kro no ko di nsefu akonom gwen wo nsefu efi nim tri mu da Ojai! nsefu efi abem doka na mfiri abem tisi ya ma bibia no okura mu ya check din no se efiri adobe na be doka ana efiri abem ebe nsefu. You don't just have to drink anything. Eti agrada aba men kan so obeye ba wo de so ka so obeye sika gara ala safa usika no ko obeje Ojai! ebi before akwaduro nti de bia ye buye bibini ye nipa o akwaduro wo kwabrani tibiti wasa na wo wa 1,000 Ghana cedis sa wo de kwasa ye 1,000 Ghana no 100 million gwen wo yare wo papa otwaska Ojai! de bia me kasasa mama ya adwene nya adwuma si kwadwo smart din atem mo na mo sesa mo di musika koye for sika gare no what is that fiata god bi koy ba wai what bi koy that what dey na say wanko wa zi Paul said cheap side and be before your pay. Quabranim per se, obey bring mo journey, eti oba shia bema person bunu. gwen Eti oba bu bema na bema na man ho kwama ni buda na chese bema ndo no. bibini au bibini ye nipa o bibini au na bibini grab it Madam Fumiga we jana se pompa bon nsachi. Nsachi so tafe pompa no so doctor say pompa no won nsanim o inside. Na pompa bon nsam na ehunu mpie ma ehunu nsachi. Bonusa. Eti sa smart nyanyan ka dem phone ekuta ni de makohwim. Adam so nyanyan ko hwa sa efiata go tablet yes we na hwim na de call.
a son said before ye pardian temtem yenye yadwin say ye bet me up to ye boise na ya pia kon kakra tembia no ye pe cheap side obi pia wati kwasa fako omo first video no we're not talking Wait. Until the bones are rotten. Never say die until the bones are rotten. Wedding. Until the bones are rotten. Never say die until the bones are rotten. Ding. Aya wo kwa asore na so for ka to say ye gba afode. Aya ye hyew. Me kan sama ya muntie o. Aya ye ma ya dwe no nya adwuma say before. Me kan mo say ye mo. Mafia, who passes here by April Mra, April Fool, the baby GH, the baby Godwin. Minipa, my imagine said this, may get April Fool, Miss Yama, Massa, you know, so I can. My bonner man, but may you know. Zanema, April Fool, by first April, but may you by me catch, may you. Obi a woman me ewu. April 1st April do. Ni afa say oh woman me sebra. Na woman me jeye say oh woman me ne saman gba be duru Islego me ya. Go fokuta woman me saman mu o Islego run about 22 birika ko. Na watimi atena ka mu fika so a wo be say ko woman me saman wo modam. Bibini au. Na saman ya chini jina ho anko amafie mu amana aduane ani. Le. Ah saman ya timi chi saman jina ho a anka ma me saman wa mafie mu amana aduane ani me kasa be before mama ya dwe nya adwuma ya see hey advertisement din atem Ojaye. eniema yenti ase nko a ene ye wo kuroyim eniema yenti ase o say ya wo sa efisa Ghana aban bia no u vote no hwehwe nye se obema wo bra bako anim aban na yeto abama omo no enye wo se wa bra bako anim tire yeto abama aban o vote o menye de be di suntia eti yete wasa na abrante bia yiriti no de bibia by your friend men's gold Bibini au. wani me wa adom FM na me ka tren crofo say Ponzi and a unity no mafia when him say I was called and queried wani because the guy was advertising the company was scattered across buildings rented and decorated across the country through Greater Accra. Eti obit me fasika gu bag mu e discipline me free tamale the kufri kumase so the tender basman Robert Beje no the bank cry no the call men's gold and I'm saying a Ponzi basket na bedru Africa no but you say say am no ka say Ponzi schemes train na ye adwuma kuruma say am no ka say e ye adwuma me mo bia din enu na me catch e won a ATM we Adom FM that time na me buy and say Ponzi, I so attire Bosuminsia. He is smart. He is unique. Let me can't trust a man koyo. Kwana koye. Nemo no sikano enya kotomo. We are Bosuminsia pepepa. No pull you off. Just pull out. I was called and queried a chimenim. Let me hear din with me kumasi am free buy. Ye din kofi. Ade chinyam bae mbeka say me mpanifo se dey say me saka wie na me po me say me mpanifo se me bae na you push show dey say be catch say that time na paint na na programs manager o say nya sa na e ka no ho o ka say mpanifo se na che say wo no o ba mpanifo na e bia o pa che say na me say me saka obi mu na me say emshafo
men's gold ade no means you obi akwan wa person okono kona koye but ade ne buy na me the source but wowa Captain, aye nhwehweme the king of morning shows. Sofu bisajebi mafia sofu a ya ba afode wa so dem ye wie sofu fasikai kwato banki ba ye nyina ye ni so nte ye say wan sofu say o project ya kasa bosumi miensa wo ye nim ne ye be sha ase enti enya me ma so pentecost sofu ba sofu a ye nim no na mafia sofu ye kukuru sikari na men's gold tacha you want the first announcement by mafia day na men's gold first announcement by no ko multimedia no ko busa e ka den ka me hwepani bia so na me say safi what dem ka che ona say how did you know? I'm saying, how did I know? Ponzi. My reading almost everything about Ponzi scheme. It mean me who susuna a Ponzi, I mean who ya no me hu. Say ya me no ka say no. Ponzi. Basket no. Even though Omakumi ran mampani, prime minister or say one way, but still Arabia land no one a basket na kwa kudru. And na airport ba de bia kwa Arabia. Assassin so we are Beba Africa Captain Smart. a free Africa pe na mani muso na kwa America. He is smart. The way a Ponzi wa America ye be bu a chense de enko for fefre say na ye admo MTN and then wo mbe bu he America de ye Ponzi and mo munye sika wo mbe bu sesi a enu na mint enu na wo mbe bu he ye tia na crypto na den to wo de to na we be du to wo de di to na chi koso ye to na we nam ha na we de ha Ponzi scheme you America on me modi na nkofo do musika question na asemba King of me call Ponzi ho a Peter macha here 6 months cause when you smart in Germany one more $3,000 say ah now what one now calculate now we play because say what do sika kwa baby to say men's gold now we nim say you to damia men's gold be di Ponzi a chess again referee wom yaji offside yaji penalty yaji bibia o eti men's gold when we call ho na wote ase no now when him say penalty wom na yenim say offside wom yenim say corner wom eti wo ye Ponzi a wo tennis kana 180 days pepepe no start withdraw principal no ka oje wade en kakranka ebe yire so no kakra kam kura mfaso a wanya ene de enko kemu a waje wade no na che se wan lusu atasa eti dia esisi obi no ba ko bi mi refi di DKM me kire padi ba ko o se ombo oye do mazi me kan sese o tie o me and I'm so me ni na enko me am fa sika de code DKM no so di sika code DKM na me ka chen say ye di 3 months o ye di 4 months o ye di 5 months o 6 months na so na start redraw na me start say me yi me principal na kakra fe me fa bi o nko me ko adam akọ redraw principal kakra kam me ka say bi ankam di adam moa Gwen. kewo ono so na yire kwaton ne amaba na onya ne ma wo ha no de akogum DKM kakra na kem no sanya sabe calculate me mfa so ene de me yifi me principal no mo ebro so a anka me kadem Gwen. cause na so Bibini. Au. da bi na so Bibini ye nipa o. ye ka ye Ponzi obi antie Emra. ye twimanim na mo sesa mo sika kogu men's go sika no obi antua wo bi a wadwe na wo se wo kokoto me ye buka gu so e be te se Russia ni bi Russia ni no be we ye guess no e be ye no bi yakonta Russia Wọ́n di abrante na se e be try na absentia e be di asem no wona chi na ka so be ba men's go sika na ma o ahe ya boka gu Gwen. say am no ka say me fia Ponzi 3 eye dwa because e fi Arabia say kura ho aye bejebeja ntokwa ne basa no ni na beba de bia be hu say crude oil buo me fia akosoro e
ewo Arab land ni bi ya no na Ponzi basket no e move to Africa Abokagu. Wunya hu se entokwa na kofom na bibia ye boko dinya na a movie from Africa right away to America. The shit. It's Arabia, Africa, America. But Ponzi scheme no, New York and almost yes animal. A plan kese what we need juma won't mean drop Ponzi strategy. Poka. And what we need so I want to Ponzi I say. Poka. What were this Chicago good DK maybe we. Ya can moment ye. Na ba ku bi ho. God is love. Na bi di bia kogu ha. Na bi di bia kogu ha. Men's gold buy ya kan ya montie. Abranche no two car Land Cruisers by 37. No koka so ko tu hawa kumsi. Gwen. Meba. Land Cruisers by 7 no fifi. Your friend say nana day. Akwani your friend say nana 1. Nana day. Nam 1. Na nam 1 ebo na keo IGP kura or kwa baby onya moto kura ndi nanim. Na nam 1 na moto mienu di nanim na koka so ko 2 hawa kumsi. Okoka say wunya yanka obado no mwa that time no wunya yank sanka obado nam 1 na keo na nam 1 koka so keo no we chinka so mpatam hoina no tuskagu na yemo fe Poka. Company we pa de se minya bia Abokagu. energy draw Dem trenra. so for no mafia ote wasa no afa so man yesu temo men's gold agu ewrade me enya me ya o me emfa me ho men's gold enya me ya oh me emfa me ho to anu abobiri temo se men's gold agu kwa checking crofo a wode wo won nuanom a wa brochire won kurunum no wonyere no ma wa brochire e di sika mane won se o mfanye japade ma wode kwoto men's gold Dem trenra. Where sikam kutua. go and check when is this can you be who lied to you nam 1 sika no won tua ne ne on tua ne china o menji ndi yeso bi aso be na hwe because DKM ya nya wo mo hwe men's gold ya nya wo mo hwe Kachuli ase Kokumase who kai piram me fa wan te piram bisa mame bisa so mane kanjira o amahina wa shatire na do bisa ka ko piram Gwen. mafia otu fobo jara o amahina bi ani ma tum so nyo beso na na bi abeso Ni ni pa o. I free na se musika ko gu piram ebo piramo na kumasa ye de me boss ya nkofo ya mahyon bisa kumasa piram ai kikiri gram leba ho na hwa ye deja piram na ekono emu ahemfo amahene ne kura de na ye bi ya Mewo. Ade. Me na chino. Me fia him say after piram. And crofan fen tu omo fo kuma sa bonten so. And the 3940. Sa de na buy na fen 3940 no na crofan say nipa na o de buy na o ka wom na ye ne ya. Gwen. And obeto no company di 3940 de ban financing den. And o de be ho nye labor. Baby ufi Fox FM prepare something on usa no ha oh asoro emu amoko ma say mutie oh baby ho nye labor oh baby Zongo police station we ukod Yoko. Yee o de be test ro ho Wey! 3940 and no so much akofo sesa wo musika kogu su se tacha na radio station ni Okumase manager na horo wo bi adwuma
What the adwuma na jaw wona oji just scan na the bank akwade hwa otam ya 3940 iwom Wait. Obisi Roman Hill. Roman Hills me da say obefia me da say 3940 jai de kuma say you danger amotek me am wa fam ranche hin yabu afari waje obusu market ya ranche yabu afari won fa nya de apese ode ye ranche say Hey. Vito. That's an idea model. I'm saying, Accra Mate. Rancha my first month, 3940. Nasikaba, 3940. Second month, no, the third month, 39. Now, your father chatting. Are they chatting? Now, or your programmer, Dr. Bibaso. If I be not about to show, so I'm a friend doctor. On the day that in this cake goom. Wait. I say eba, I say ma, I say eba, I say ma, I say ba, I say ma. I can not come. Hey, Mami Google, Mami Google, Mami hear me phone, so me boss Zongo police station. Edino beba. Zongo. The friend of boy, ni didn't know about the bo chief inspector. Then was so bo first dinner then chief inspector of war Zongo police station. Oni post ni baba ko friend Alberta. Mene na ko Christian Service University College. Wo me na ko che 3940. Mo dia ko na no ka wom say ya. Ko ka wom say ya. Ye Akwai ka wom. Okawom noba. Na MTT commander that FN MTTU. MTTU commander Jojo say Apache Safo. Where you mebu yai? Akwai kawom. Eti oban who say you know. Because said the 90 when the handcuff no good is on to be so nkoto je no fa nantema enti I hear you obemu na hwe enti post for no amfa handcuff anto akoisa na koyi kawo Apache buma hene Wait. Apache twima hene di o Apache Hey Ghana for me kasa o party o Tiamio Apache can wom sa ya de betra ho so Apache say wa call hospital my doctor say we nyatwo Apache a we nyatwo Osanso ya fantini o say wona won hwe Miss Mama Hade wa kese ma me nyato Boy, I love it. Me nyato doctor say Miss Mama to no wa yen jina mko na mekoyi me medical report mpo anyi na we bi ba na we yi medical report na to wo m ya tro Apache we nyato Boy, I love it. Doctor say remember na wonyam surgery nti ma wan fama nkwa that time na former Interpol commander a lawyer say ya ona na ya Ashanti Regional Police commander oye krapimni ye erade oye krapimni da bi wa family refuge wa on kai na catch me oye krapimni that of the Interpol and be sin ko and I'm say case this so because I'm checking a million mafia I say dey Apache ko Apache was nyato was mama ba man sha draw simple because me sha draw I no twitwu hu Wait. me sha draw so twitwu hu otwitwu hu nti mama nti hu dem me trousers na o hye me hu da o very big na no brofo so na nde Apache nyansafo wara ehwe me trousers na hu da oso kakra onye bibiara hu da my trousers is a bit bigger because I am Misha pants is na otwitwu hu ana obo say etwitwu dia ho otwitwu muto do ho
God have mercy upon us. Na wara wo hwa brantie ye otewo yi. Apache a wanya two. Ani said your wire the nim kasa na wo beja no. Gana for me kasa butie o. Yeah, Krasama. And yes, I'm going to be yesterday, no. But the way I granted the year was Zongo police station, Prem Assembly Hall in Tenhonano. Apache was saying it true. Yeah, oh, police commander, me referee the general who referee police commanders leading. Oh. Oh. Obo uti asend me police commander no. Na one friend say one de bant yen central for na ya dimirika ya kodi akire. O say yakodi achire enti you say Ashanti regional police commander hono commander dey timi pie ba say no wa bejina soro hono wa bejina hono 3940 so ba ne company need no enti say what say from 3940 and yes say company name oya friend of Pariado Makai DCOP of Pariado na kwai kan wo no Pariado so just no. God have mercy upon us. Na deng no ye deng de mo kwache no ba no owo hina deng no hina nen deng no hina nen. The NPP of Darocha, Sakiskek, Victor Wusu, Kofi Buzia, Professor Edubuahin, Alajete, J.A. Kufuor, those men of value, those men of integrity are not what we have today. I tell you without mincing words, the 5 people who are contesting, wanting to be flag bearers, are just sankwas. I tell you without mincing words, the 5 people who are contesting, wanting to be flag bearers, are just sankwas. I tell you without mincing words, the 5 people who are contesting, wanting to be flag bearers,